Weldon School kurugomora mbarra basinga batebekanisa bibanda secondary school hagore mu harzero omuzano gwa quarter final kandi yo St Kagwa High School kuruga Bushenyi yasinga mbarra ame secondary school nagore mu harzero omizane yazanwe rizoba ezarabaho okuzo mu semifinals ezirukuza kuzanwa nyencha kare omukasheshe aho timu zombiri zarabaho no kujwekera ankore omizano ya Uganda yona kandi eze nizija kwegitwaho ezindi timu ibiri ezachererwa kuzana emizano yazo ya quarter final ahabwe nshonga yemishange yabaho omishangeji akachiko kasharamo ku St Augustine yasinga rubanja orubatabariza timu ya Kitunga zone zukuruga omu district ya Ntunga kandi narya kasinga yasingo guyatabariza abashwamba high school kuruga Rubirizi ahabwo kukoresa abazana batashikire petition ito atitireyo kandi yaneyereka ko ngo buhamye bwitu bushikire kandi bwamboreka ngo abantu abatwareta ninga batwateho akakumu babiri bazanisibwe mu byo kutishikire n'ubundi kubanza kuzakota kushamba ngo mu groups ngo rufainga kuta finals ati twakurufanya kuta finals non-tushemerwa kujangu ekitwakora cyamani munonga empakeze nezija kwa nyencha kare omuzano gwa kamaririzo kore kwa butuno ahambe hoza TV West.